Unit teknik Angkatan Bersenjata Rusia terus bekerja di pinggiran kota Mariupol. Personel militer dari Detasemen Ranjau Gabungan Pasukan Teknik setiap hari melakukan pembersihan menyeluruh di area tersebut dari bahan peledak, persenjataan yang belum meledak, dan sisa ranjau. Rekamannya diunggah di akun Telegram ET Moderasia pada Sabtu, 10 Februari 2024. Dalam salah satu pemeriksaan, ditemukan selongsong granat MLRS yang belum meledak yang masuk jauh ke dalam tanah dan menimbulkan bahaya bagi penduduk setempat. Mengandalkan bantuan detektor ranjau, benda itu ditemukan dan dihancurkan di tempat dengan muatan yang tertanam, seperti yang terlihat dalam rekaman. Beredarnya video ini menuai beragam komentar dari warganet. В ходе проведения сплошной очистки местности было обнаружено входное отверстие от предположительно от 122 миллиметрового артиллерийского снаряда. При проведении инженерных работ, земляных работ, был обнаружен данный снаряд, и после его осмотра было принято решение уничтожить его на месте. Данные работы были проведены, снаряд был уничтожен. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.